Directors Richmond one Isaac OPD so mo born you say ya o ware hu mu said die obi ahwe before said die obesere na wasa wakasa mpa onyame ye oyampa nadom enu nti ene yeti ase ene September 4th ana na 4 September hey sesi ye ko gidi ya mwache mu akwaba ye bedwam na wo hwe no 5:30 ne ye ase ti ye de nwom no saa na apostle Dr. Baya abehye ye nkrane ama ye de news ya ba adom na so ye nso nti mi amade ai JP Jordan Bismarck akwesi nsianso bene ni gina ha ede de obon krata ene adom online stories no eto so ede amamu ti ye mamu nyina che ye mamu nyina akwaba radio fosu 97.1 yachiachia mo ya mamu nyina achie mo akwaba wona etie ye mfiri ho nyina ye damo ase papa ene wa wo fie wo office so wo share on Facebook YouTube be bia wo share ye bia no ye damo ase ya mamu ache ya mo akwaba papa mo akwaba na bia boko ya mi adom de nyame ase papa pacho ahaya address ne gina mo pa edasia papa major election headquarters Uso akon team haju madam say be another election bi wo chi na emsa me boambo for Tamale Central nti we major trish okay santa di ne ntade bia wo pe bia nice oko Instagram ne Facebook a on wo ho on be dress o kama with us pa mani ne nso de Fredericks Opticals so to on ko hwe wani da ti na week yi mu nkomo no nka se mani enkasa dabi hey baby awukoi ma ko check am ya ka ni meni ready order no enti ma mi bi fan share mani oh god enya onya bibi kura okay light here de bia wani simu ikura no wo hia bambo wona ho ase won ko da mezo woni tro wona ma bontin futuro no muri ade nyina wo hia bibi eso ode bo wani ho ban sa futuro ma mekem odwam ntini nyina na eso obo wani no ho ban enti munyi akwasi nto nchen na ma tiefo papa bi yeguso a ye de eye injuries no eba unhunu no obi ya no de blue abo wani create through ye bi squee pencil ne pen ene tire wom tutui madaroma ye hwene ne nkura ne nkasa ne nyina ye ntie sa nkomoyi na muwa ye mpa 5 minutes ye nche yedase pa nti no waso odin so ahumema no bi no ebi ni o we wo kan no de to aka no de to but ya menu mu ya bem e bekoso na etu onfo ni asa ka che of September eye prostate cancer awareness month and so wa check it oh yeah we prostate me check it every 6 months we ne and my cholesterol so me check no frequently sir and me bibia within 6 months here oh yes some regular health checks beyond more me oh yeah mo yeah ten yen fan kanchira foforo no so so bia teach you September apom den bia make say any ade ba kwa nipa mu yes nipa via nim ko yapom de ho that is why ye de beji obi a wodi atem on social media content mo na obi a wo ka apom de ho nsem because ye news happen so no and normal wo se woduru ho no mu a wo kasanko na wo me ho no so akasanko etina ye ka cha o se ensa na wo no mte so no onte this e bibia and na ye ka cha o se ensa na wo no mu make sure so wadidi to make up no onte but eda be kan o kidney no and na wo say ensuo ba na even akọ sen kakra ben ho wo beto atwe yes nipa su enka se me Ghana for them nim de abaye su ese enka ye na ye mu but ade abako a ebetimi nipa akwese na ade abako kum nipa pa the non communicable diseases the SCDs yes yemfie ni emu BP ni di BP ade nipa stress ne ho okọ wo ba okọ nya time ne ko check me da bia me ka me say if you am started this year na me nya started me checkups no but me say me tea my stress so that's this one doctor Dr. Samiaye or a presidency no so ke akwesi yenya adewe track o BP the fact them had me first them checking 130/80 the next time they call 135/85 and no say there be me year best 3 times no see emphasize ka cram fem
ye de fam wa na fia me na 117.75 Some na me kan ya nka wonfi maybe Teni pano no ade be wa say en to wa ufo adwen enko ho sa and one hwe nsu a ebia na wo de wanya obi am wan take you through say na kwasisi me nya adom nya obi no etubu ane de beduru won na aye critical okwa na epie na akwa kwhye emergency what you say ni kwa ko dia nurse for time SNS but also to won me yade ahyehye ho a na ade ko na ade ba na ade ko na ade ba mumientie ye nim ko yapom de enu asa boys e wo suru hoyi social media fo yi se me ko okay na mo ne matwetwi ya e ko na fide ni ko o man fra fide na ko ma no kasa na mse o mo no nsu o ma no nsu na drinks ena obi o ha na obenom chesa agudie na o mo cheche nkwa hia sa na ade ache bese mo ni die mo nsuo die anope kwasi so wa mo ba man timi anom fu one enya hwe eye ni bebre kura nso hadwen but wa entwen mas commono de bia me kasa weda no aye nwunu saa no enne because heat in body mu na wa call for nsuo but e was a woman no eye wa sem hia nsuo no wanom no akwadwo nso wanom no wadwo nso mph ne wo ye pa man fa ni agro they say there me kono woto help no say kosoro pa oh yes mph lego ho enya better nti me fa ni agro me di free fie nso woni oman say wanya no ho atetima akɔhye radio ho me de beto ano ya hwe ma na say ani fie hafo nyina mu nyina yenim ayenim base yenim nko ade a ɛwɔ se ye ka ya no mu nsuo mema no prostate me sro hospital bi ebe okɔ no kɔ check me ka ena obi si na me hia oba no me uye na adwombone mu nkɔ check prostate no ne be ma akɔ massage kura na okɔpɛ abwan body na the feeling you be cat as enye da so that ne be kan na de wo de yemfa mu nsi ha na ye nto aso ba school for no so they say teacher for no kra bro senior highs schools no any even house mistress o mabre enkra no say spirit bi na be hye my one teacher my hand na mate serious o de enkra na ye nne no ya mo mu chem so e na matin so se nkura no ye mfom so a first na nka e bi anka e be yi wo madie no se bi oye border na je se ne ya ye de ne punishment de akwa no no anase e be na ye scrubbing e bi a compound bi no atwi so no ne ade kwasi if you by see ye ntimi so kan ye nyi ye awofo nso mfemfrem obi a wasudie ye bu ye ni egu ni mebi so ache dodo tese ye petan ko a no su no oban no wa amfa no school akwada na ni nso ade ni school no kofa no school ye top up efifie maame hu ye papa hu ye wo ka me bande sa na ote eti akwa no koduru school wo no na adwen so teacher ni nso fa ne sese ne maame ne papa fa ne sese na ote no etu ye teacher na so ko ka bibi contrary to ne maame ne papa ka say sa na me ba ne tie na no no aba benya issue but teacher madam teacher mi asmo kai bi de say ade na me nkire o be pass pass e ye wan kasa wo hadwen enti kwasi yento so the bonkrata me ba adomonline.com asem ehia pa ni o say I didn't know I had PCOS, the silent syndrome affecting young women. Polycystic ovarian syndrome. Say eno so ho e man ni ovaries no e bo ani obi an fault ya wodie no okay ovaries the boy say want to me ensure bi aba begina ho nom ne ade bi wanfo ani ho bi na infections bi na bi a one pa mu a one treat nom ne ade no so tumi e de saade no ba nti de e kan nyina ne say ubowura kolebu ukọ hospital na de wakọ ya nurse fuyi ho no aka say opese oba be yes test nom ne ade cervical test e mana wodie na no ho no ho mo akọ check muslim man na de brey ana no zetem so mama bi dem na so o ye be ma sa na making no be so obi ho no mu a wa antoantia say na wo ye no straight away sa no se mema na de wo na me de wo gira ho ama mema ni na me say mema na de ba so but ye hu ne sa nti e be show ho a show ho a wan pa mu a bo wi echi na e de ho esunsu aso enye me show ma no e braso from 9 years e kwa ye mama yo no yenko check omo service no ano na ye mo ho ban de onhu be ma da no ye wo mpane a ye de bo wo mo a
Ebebo am ho ban wo nkwa na nyina. Okay. Yeah, atetere da wo mienu miensa ne de. Eja, wo be kɔ na ye tese a. This is twa makaka do. So unti wanya hu bi dade a, eno no wo be kɔ na ya hwɛ se bibia ni ho a na no vaccine a wo be wo. Okay. Me wo me die se me 5 years but se me kɔ top ya ko so. Asem e ma kwasi hu ne ma do so na ya mo gije so. Asem no anu odin. Ti anu hu asem no afa health ministry integrates 13,500 nurses onto payroll, settles allowance arrears. Okay. Abane bono hu modern pa nti nurses be 13,000. Yeah, say you don't want to payroll no so allowance bi anso abane no atuanto ehu asem no akwati by election. I will contest again if party allows MPP candidates. To ono ne de no se party no makwa bie mu a obese gina sa na tie eno ho asem akwati by election people were intimidated by heavy security ochirebe fi enie penny no ka so de beto is wa be pacho okay also go too far because no wogidi o tumu se so oni bisa akwati ye de a wa ti no wo kasa but ye so wo de chow pa bana case closed bibia ade asumdua but Teshi Manche condemns violence at Homowo festival. Enti Teshi hine na ekasati a Homowo ye di na kama na fe basabasa ene na mukra me bi ene mu afiri mu no ado odin to badomonline.com asansemi ne nsembebre so e wo ho a audios ne pictures e wo ho gebre na bra ho na wa tenase ekenkan Daily Guide the Bokata ensu enie what the former chief justice a member of council of state in Foni Abba Justice Sophia Akufo Efoni will say who leaked my in-camera hearing so say Justice Tokunu your friend so be dia dance your friend ma me okay Sophia Akufo no ko ne manete asese we ekokuam nkomo ne wudi sir na so odi nkomo ne wie okukuam oba ne na enu nansa na dance okodi no edama bonten asem enu bi say enti wine na dance okodi ye eba bonten ewo committee nanim no ode ba bonten say ne committee no ani ono no ho na ansa ne be free NPP calls for Chief Azoka Alhaji Wahab's arrest. It's here before so na hwe kata de akokoma sia de panipa say eye Chief Azoka ene Alhaji Wahab ye chom se sie e wona no akotia by elections ma wodo mo keka ye ne ma bia omo ye ehum Kofi Akpalu foni e wa Sasuna Raymond Acha Yoko panipa so foni e wa o say Yoko picks up Kofi Akpalu and to oda so ho Kofi an frikuma se ne ban kran no mso ai dey afi na omuguso edoso doso say yen hwehwemu no a no omuguso ye no so me ha ne so be ha ne de Yoko fu asore ha asore ha obi amana asore ha David achitafo na nurse wo ho so de yo na asa yantimpo wa na etie so eti Yoko pani no hu se obi ne puno obi ngwa ma onem ade chia na be chi no eti Kofi Akpalu eda Yoko fu akachim President John Dramani Mama Sufoni was a Franco road deadline stands. It's your boss said June 2026. Sir. Economy. And no Minister for Roads and Highways. Honorable Kwame Governs. Abuja. And so says Kebi also abiding my contractor no. Abanye pia. Yes. It's a buyer for me Why yes. So Jina Walker said no than dear. Omisa abaya we na for me. Akasa contractor betimi no se ayoyo na bibia metwa na akwam na de ba akwa ya hwe betimi atwa na akwam ya manfo pe compensation and dem say beginning now mo kasa asem no yeah dem mo mutimi cases be pre e was akwa no so unse nkofo bi omdi ka kwaje compensation embre bi atwam no omoton sa ase no wa hye what the hu sika sa atwa mo bi nti ono so ba be di sika o it is any partner no ono so occupy sa asa so property na ono ma and you be buagu on so be compensation ti na double and akofa procurations aye it's a one because abani ti me ntua double woni so watua dada eh nipa nye o this a fair number for be audit uto wasas ne free wan ni akohwe nkratem so to fra akwasisi ho akwasisi aka nkofo ebom compensation one so kan wo dia wo ni compensation be wow nti asotwe na beda me so asase no ye kan mo ya wes ba bia wasi wo dan no Akwatia by election doesn't reflect 2028 outcome. It's just to put you as like I said. Ma MP for Abamumo. And you will be 2028 and who's so ya mobile daily guide and then we bar and not pay. Yeah, you. Where we own. Eh, na can say me so home. Can you say the near republic say poor man ghost cash for Araba. Imani boss claims committee that removed Tokono rejected life-changing bribe.
se obi di sika twitwi die via yesi sika so fa so fa sika no kura anya adwuma na da bia obedi a obi sa yani ahwa no no de sika nko a de no ye sika kwa sefo nyina akura bese ni anu o nti o ntimi modin yesi imani panepa oda no neka e make we yesi committee no hu kai empare se ko jo brace ma we pare no no akwa no ye serious oja ho ma report ho na sika no kwa na nso ano onim kojo akwa so ye inteno akwa we pa no mpo de me de no mpo ma fa serious yempe sika ke tu afia kwasi emre no so ye fancy ya di sia ya da so mre no wadaje a wode ma ye kwa agudie mu nsam no to so na fei channel so sika utwa ubedi *281# *281# option here 4 and no nua ba da konongo wadi 1000 Ghana patch like that so twa or the 90 at the 1000 also 90 so twa 90 oh never also twa na afinya nya shano nti twa na so ubedi we are health tips no wiki mu nyina ye kasafa eye injuries ni ye betumi ama enyo hawo tie bi na agudie mu nsam ene ahosepe yebedi nkomo baako asemidika se de tie bi ebe kan ha moate na fe pensem mu ato aso koso ma fide ne na ha yedase